Amasanduku arenga 36,000 yaracurujwe mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Bishatse kuvuga ko ni nazo mva zacukuwe mu Rwanda. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 abaturarwanda 36,021 bose abapfuye muri uwo mwaka kubw'impamvu zitandukanye. Reka nihanganisha ababuze ababo muri uwo mwaka. Iyi ni imibare ikubiye muri raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yashyizwe hanze izwi nka Rwanda Vital Statistic Report, igaragaza ko mu mwaka wa 2024 hapfuye abaturarwanda 36,021 barimo ab'igitsina gabo 19,843 n'ab'igitsina gore 16,178. Ibi bikaba n'igihamya cy'uko abagabo aribo bibasirwa n'impfu mu Rwanda. Mbivuze neza ra, iyi ni imibare ishingiye ku mpfu zandikishijwe binyuze mu nzego zitandukanye za leta mu Rwanda. Intara y'Iburasirazuba iza imbere mu kugira umubare munini w'abantu bapfuye kuko ari 9,338 barimo abagabo 4,462 n'abagabo 5,596. Ikurikirwa n'intara y'Amajyepfo ifite abapfuye 8,489 barimo abagabo 4,555 n'abagore 3,734. Umwanya wa gatatu uri intara y'Iburengerazuba yapfushije abantu 7,543 barimo abagore 3,482 n'abagabo 4,061. Ikurikirwa n'intara y'Amajyaruguru ifite abapfuye 6,404 aho abagabo ari 3,474, abagore barenga 2,930. Haheruka umujyi wa Kigali wapfushije abagabo 2,221 n'abagore 1,827. Iyi raporo ikomeza igaragaza ko kandi 54 n'igice kimwe kw'ijana bangana n'19,493 by'abaturarwanda bapfuye mu mwaka wa 2024 baguye mu ngo zabo cyangwa mu bice byaho batuye. 45.9 kw'ijana aribo baguye mu bitaro cyangwa ibigo nderabuzima. Akarere ka Gicumbi niko kaza ku isonga mu kugira abantu benshi bapfiriye mu ngo aho bagera kuri 915. Gasabo yo iza imbere mu kugira umubare munini wapfiriye mu bigo nderabuzima ahari 1,139. Mu bice by'icyaro abapfiriye mu ngo birihariye cyane kuko 59.3 kw'ijana, mu mujyi ho ari 38 kw'ijana. Impfu nyinshi ziganje mu bari munsi y'imyaka 5 bagakurikirwa n'abari hejuru y'imyaka 85. Mu byiciro byose by'abapfuye abagabo nibo biganje uretse gusa mu cyiciro cy'abari hejuru y'imyaka 85. Icyiciro cyapfuyemo abantu bake ni cy'abafite imyaka y'amavuko iri hagati y'10 na 14. Indwara zitandura zirimo kanseri, diabete, stroke n'iz'umutima nizo ziza kwisonga mu kwica abantu benshi ko zihariye 44.7 kw'ijana by'impfu zose zabayeho mu mwaka wa 2024. Zikurikirwa n'indwara zandura zirimo sida, igituntu kuko zifite 42.9 kw'ijana by'impfu zose. Impanuka zo mu muhanda, ubwicanyi bwo mu miryango no kwiyahura byo byihariye 9 kw'ijana by'impfu zose. Ni imibare yagabanutse kuko mu mwaka wa 2023 iki cyiciro cyo cyari cyihariye 11 kw'ijana by'impfu zose zabayeho muri uwo mwaka. Umubare w'abaturarwanda bandikishwe ko bapfuye mu mwaka wa 2024 warazamutse ugereranyije n'indi myaka kuko mu mwaka wa 2023 bari 32,853, mu gihe mu mwaka wa 2022 ho bari 25,536. Ni mu gihe mu mwaka wa 2021 ho bari 19,797. Kandi ibi ntibivuze ko abapfuye biyongereye gusa, ahubwo bishobora no kuba byaratewe nuko abantu basigaye bitabira kwandikisha abapfuye, cyane ko mu mwaka wa 2023 bwitabire bwari ku kigero cya 41.8 kw'ijana, mu gihe mu mwaka wa 2024 bugera kuri 46.1 kw'ijana. Uretse imibare y'abapfuye, ikindi raporo igaragaza ni imibare y'abaturarwanda bavutse mu mwaka wa 2024 aho abavutse muri uyu mwaka wose bari 407,972. Bariyongereye kuko mu mwaka wa 2023 ho hari haravutse 373,260.